Imam 39 godina i gradimo zajedno sa porodicom porodičnu firmu Holo Company i pored toga jednu zadrugu. Ja mislim da kod nas čovjek ako hoće nešto da radi i radi profesionalno i kako treba i ne troši se džentlmenski u početku odmah, onda može. Naravno da se živi od toga. Moja struka inače je poslastičar, čak 96. sam bio u Mađarskoj prvi i poslije kad sam došao kući krenuo sam i kolače, torte da pravim, išlo mi jako dobro, ali poslije toga vidio sam da porodica je okrenuo prema poljoprivredi i onda sam ja unutra porodice krenuo stočarstvo. Sve radimo oko poljoprivrede. Pre 6 godina smo napravili centar zajedno sa jednom holandskom firmom i sad trenutno najveća genetska firma u Europi. Tu pokrivamo od prodatih semena sigurno više nego 90% u Srbiju. Isto tako smo pre godinu i po dana otvorili nukleus centar za krmače. Ovdje proizvodimo buduće majke krmače, napravljeno sa najnovim tehnologijama. Imamo jako puno stručnih ljudi unutra firme i za ratarstvo i za stočarstvo. Svake godine ovdje imamo neke novosti, nove investicije, novih radnike, nove pobjede i to tera nas da idemo dalje.